Dobroveče, dobrodošli u Galeriju Udruženja likovnih umetnika Srbije na otvaranje izložbe Zorana Čalije. Šta reći, a ne zaplakati. Čalije? Još jedan veliki aplauz za čuvare Metohije. Ovo su najbolji čuvari Metohije i njihova pesma Do neba se čuje. Danas da otpevaju pesmu i da kažu da je Metohija u svim našim srcima i da podrže i ovaj jedan ceo ciklus koji radim posvećen i inspirisan Metohijom. Ovo su deca iz Velike Hoče i Orahovca. Još jedan veliki aplauz za njih. Ja zaista moram da se poklonim njihovom činu ljubavi, da su oni upravo zbog ove izložbe došli i da se zahvalim Gavri koji je osnivač Kosovskih božara i Metohijskih žubara. Njegove pesme se peva na Metohiji i on je sačuvao sa svojom harmonikom i ovom decom i ovim glasovima Metohije. Hoću da se zahvalim Zuboru, koji je jedini Srbin, ovdje moj sin, koji živi i čuva manastir Zočište, posvećen svetim braćima. Jedni Srbin koji je ostao tamo i neba. Njihovi nastavnici koji je tako ovdje došla i mislim da ovo ovdje veću čast nisam mogao da imam nego što su oni došli ovde večeras da podele zajedno sa nama jedan čin u stvari osvešćenja naših korena. Sve u životu što sam radio sam onako duboko iz srca i smatram da ako zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo, nestaćemo. To su me naučili Gabra i ovo ovde deca koji sam provodio vreme sa njima od 2002. godine i naučio sam da nema predaje i da je sve u našim srcima. Ja se zahvaljujem još jednom njima, čućemo još barem 2 pesme, a sada bi hteo da predam Oliveri da vodi dalje, da ja ne bi počeo da plačem. Dakle, ovo je jedno emotivno večer svakako koje je izazvalo suze, vidim ne samo kod mene, nego i kod većine posetilaca večeras. A večeras je više nego lep broj svih vas došao ovde da ukažemo naravno poštovanje Zoranu Čaliji, umetniku koji je na ovim našim prostorima prisutan od početka 90-ih, odnosno 89. je diplomirao na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 89. je član Udruženja likovnih umetnika Srbije i od tada do danas je vrlo aktivan na našoj sceni. U galeriji Ulus izložen najnoviji ciklus slika pod nazivom Carigradskim drumom, koji se nadovezuje na njegovo prethodno stvaralaštvo koje se takođe bavi duhovnim nasleđem, Vizantijom i odnosno našim korenima. To je sve vrlo jasno i čitljivo u tematskom sloju, ali o tome ko je Zoran Čalija i kakav je njegov doprinos u srpskoj savremenoj umetnosti, nešto više reći će uvaženi kolega Nikola Kusovac. Hvala. Vrlo je to težak posao. Bilo bi mi mnogo lakše da vam kažem šta sve Zoran Čalija nije, nego da vam nabrojim šta sve on jeste i šta je sve on radio i šta radi. To je pretežak zaloga i manjit ću se, ostavit ću, neću ni pokušati da vam ga s te strane približim. Ali za
Čaliju treba, ili prići njemu, treba se odreći onog Čarli koje je od milosti. Pa iz toga izlaze čarlijanje. Navodno mi smo se okupili da čarlijamo. To znači da čavrljamo o Zoranovom poslu. A tu ćemo tek naići na tvrdo. O njemu se ne može čarlijati, niti čavrljati. O njemu treba ozbiljno govoriti. On je jedan ozbiljan umetnik. Kao što su ove njegove slike, sve o nekim slumatima i izmaglicama, nemojte slučajno da mu prodate maglu. Prepoznaje i osjeća bolje nego iko drugi. A pošto je ovo vrijeme proizvođača magle, on je borac protiv onih koji proizvode magle, a što pravi ovako slikarstvo i što vas uvodi kroz taj, ajde da kažemo, magličasti svet, on ta voli jutarnje izmaglice, voli da očekuje brodove, voli da bude tu, da vas negde uvede u taj malo tajnoviti prostor, da vas zagolica, da se u to upustite koliko god vi to ne bi želeli da učinite. A u taj svijet njegovi ozbiljni, kad se uđe, sačekat će vas veoma teški problemi. Sačekat će vas ne samo ova njegova ljubav prema Kosovu i Metohiji, podsjetit će vas na veliki podvig njega i još nekih njegovih drugova kad su pravili uzalud zvona Metohije, zvonili, ali to niko nije čuo. Gospoda Beogradska, puna su im usta Kosova, a džepovi su im uvijek bili prazni. Do Kosova je malo što god stiglo od onog što su Čalija i njegovi drugovi pokušavali da svojim delom prikupe i omoguće da dođe do Zočišta, do Velike Hoče, i da ne nabrajam. Negde sam nabrajao šta su sve Srbi izgubili nedavno. Pa sam krenuo od najljepših krajeva naših, tamo od Plitvica. Jer kad pevamo Lipa naša domovina, to su vam Plitvice, eno ga Cerovac, može svedočiti. Pa kad pogledate Kašičke bregove, pa pogledate na Ravne Kotare, sve smo to izgubili. Ovako, pa se onda krenete, pa preko Nemanjskog ozrena, pa krenete ovamo dole do Popovog polja. Kako god se krenete, to su velike naše. I sad polako nam spremaju, omčim pokušavaju da urade to i sa delom Metohije i Kosova. I doista je upravo Čalija kad kaže da su ovo čuvari toga. Ovi ovde što su nam pevali ovako i doveli nas do suza. To su ti istinski. Svi mi ovde možemo da pričamo, da glagoljamo, ali oni rade svoj posao. Oni su tamo, oni se muče, njima nije lako, oni su okruženi zlotvorima, a zlotvori ne prezaju od onog što su inače činili i što iz dana u dan sve žešće čine i na šta atakuju. Hoćemo li mi to dopustiti? Pitanje je samo naših slabosti, a ne naše snage. Naše slabosti su očite i njima se bavi Čalija. Ovaj njegov, ili ovo na Carigradski, kad krenete na taj Carigradski drum, znate odakle ćete da krenete. Odakle su naši preci kretali. S kraja ove ulice, Knez Mihajlove, tu gde je fakultet lepih umetnosti, odnosno nekadašnja akademija likovnih umetnosti, bila je Mežulana. Pa su naše Tatari odate kretali putem prema Carigradu. Trebalo im jedno 17 stanica da mene toliko konja da bi dojahali do Carigrada. Da u tom putu Čaliju je zadržalo ono što ga je moralo pre svega kao... On spada u kategoriju brižnih Srba. Kao što bi svakog brižnog Srbina zadržalo na Kosovo i Metohiji, tamo gde je istinski naš duh. Imate ovde kroz njegove slike, kroz naslove, prepoznaćete. Ima tu slika na kojoj se on pita koje je to naše opredeljenje, šta je to što Srbe vodi prema nekim duhovnim vrednostima. Gde je to, sve su to naši preci uradili. Dakle, gotovo i svake ove njegove slike izbija jedno takvo ljuto pitanje na koje nije lako dati odgovora. Ali će vas kroz to što vam nudi uvesti da bar se malo zabrinete. Ako se zabrinete, bit ćete na putu da budete blizu Zorana Čalije i njegovih velikih briga.
Hoće li on tim brigama uspeti bilo šta da učini, možemo biti skeptični, ali se njemu moramo zahvaliti zato što on to čini, za razliku od mnogih koji ne čine ništa. I sve nego što kažem da je izložba otvorena i gde možete ovim njegovim sumatima, izmaljicama da uživate, da se prepustite njegovom tumačenju Vizantine, pre nego što to kažem, reći ću Čaliji hvala za sve što je do sada uradio, a neka mu bude i za ono što će da uradi. Neka mu je hvala.
Izložba je otvorena.